Meghalaya Pradesh Trinamool Congress Maukarwat Block Committee Kalayok Man Pinlong ya Kalimpong yele akai kinjat ball balatip kom ka first memorial lead Robert Lingdo knockout football tournament arjar arpuar hakaba ya kani Kalimpong yele akai kinjat ball ansa Pinlong haki southerly ki Jaka zone hapo jangka Maukarwat constituency hakaba hakani kasngi Kalayok Man play na kabenta ka Rangblang zone kabala Pinyat Lingba ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress Maukarwat Block Committee. Ya kani Kalimpong ile akai Lapenlong Hamadan St. Mary Mini Stadium, Rangblang Southwest Khas Hills District, hakaba uba Sounder SKG uban sa Aireng hak MLA election arjar arpulai, naka party TMC ulalong kumukongsan hakaba ulapen her ya kalama kum kadak play ya kani Kalimpong ile akai. Hakani Kalimpong ile akai kenjat bol layok ban penyele akai sedang hapedeng ke Meriam SC Persya ya ke Rangblang Pambrio hakaba kalalong shisha ke Isyong Kun haka jing sak hilang daki pat ba jangkathan haring kat ru daki jing pencet pencengan syuk daki jing syat bagi jing rai na ki samla jangkathan Rangblang. Ngawan ni bani rekat berfi bani kemen berfi ya kene ka jingphar jong kene ka youth wing jong ka Trinamool Congress ya ka bakis dang ni po Rangblang bat kin yaju setais po nong sendiri simulai jong ka zone badru kin pendap ya ka zone po Riwar badru po Maukarwat zone ya ka bakin pendap banwanra ya ka jinga Lumlang jong ki samla ki boper iki sab ki boper hako ige jili jong ga jingale kai football volleyball